kde se sejdeme, no, když tak řeknu, až přijedeme tedy dovnitř, nebo přijdeme dovnitř. Takže čas vám přesně řeknu. Jinak zdání, kde prochodí a to je jenom jedna část, prosím vás, tohleto. To je jenom jedna část. To всего лишь одна часть. Представляешь, какой-то громадин. No a zároveň teď za chvilku nám tam vypojená na obchodní centrum Yas Marina. Jinak můžete zároveň po pravé straně, když se podíváte, tak můžete vidět tedy akvapark, který tady je na ostrově Yas. A celkově ten ostrov Yas je udělaný jako takový zábavní, velký zábavní park. Так, мы подъезжаем к этому зданию, не здание, к этому, к этой арене, что ли, Формула-1. Выходим. Жануля на Формуле-1. Ура! А вот это самая большая стена, по которой они лазят, видишь? И вот и я. Сегодня, конечно, денек у нас был. Наконец мы вышли с этого мечети. Сняли эти платки замутанные. Все. Мы уже современные, обычные женщины.